TV. Nibwega mutegeri nuntu bwa kwithirwo ukiona Wero TV nteto cia Wero themwe. Ngeta na mbere na nteto neti etithia ba bikibiki ntere cia mbere North na ruibathithirie maandamano mwanka ofisi cia commissioner wa county eu bagetetane wamba ba bikibiki kuongereka na wangikia ba polisi. Iba kuga muthuganirwo munene wa wamba bobo ethiritwo aikarua ni borithi kinya kumania nabo commissioner wa county wati ombere kwaria nabo ene munini wa Christopher Sima auga ontwiro bukethera bukibwithwa mkorokirita mwaniki na ndeto hii. Atwarithi a bodaboda kuma Kanyuambora ni marurunganite nginya tauni ya Embu magicaria uteithio kuma kwe munene wa ugiteri ni undu wa kiria maugite ni kwigwira guoya ugiteri wao. Atwarithi aya maena mateta iguru ria mundu umwe umanyamaritie wirari uyu wao. Koretwo twina thina ya mundu uretwa Kiambi atuikite mututiceria andu a bikibiki gutura wa kuthiara tondu wira wake utuikite wa kuya bikibiki na twa mukoma agatwira umagirite thirikari yonthe ya mbere gutimu thirikari ugituria twabura thimu thirikari cionthe ugathara gutogera respond kuria turi na ne to ya makumu no no voro ucio ni turenda kumenya atiriri Kakiambi araumagira thirikari mbia irutako wana ringi marauga ati kwina nginya wendio wa vangi na njovi cia ivango uteithio wa security tondu gwa tutena security bikibiki ni ciairwo muno bikibiki kwewa kwena unyui wa njovi kwena wendio wa vangi baigatoka kwena undu wa vangi marongerera ati gutina uteithio monete kuma kwe borithi a mwena uyu na nikio marurunganite nginya tauni ya Embu na tukeno nwayo twaruta bikibiki mundu ucio uretwa Kiambi no aturengere bikibiki lakini twageria ku insist athi anyitwe twatathiri cia Kanyuambora na cia ciara ni cia thire wa Kiambi na cia koreria na vangi na cia koria nginya njovi no ruga njovi lakini mundu ucio anyitwa gutia tuwa yozirwe. Nake munini wa county commissioner wa mwena wa mbere yeguru augite no gwika wa uria avota kumatethia. Wamekuwa wakilalamika juu yake na ni kwamba kuna baadhi ya ama mtu mmoja ambaye amekuwa akiwahangaisha ambaye wanasema anatenda uhalifu, na nimechukua ahadi kwamba tutaenda kushughulikia kwa sababu anatishia wenzake wa usalama. Tutaimarisha doria kwa hiyo eneo na tutahakikisha kwamba kwa ile vitendo ambayo amelaumiwa ama ametumiwa kuhusika nayo tutaichukua hatua. Atwarithi aya a bodaboda maravoya thirikari ya county gutigirira ati nieka woria yavota gutigirira mathina mama maramagumira wirari wao ni mathira. Ngiripotera Wero TV kuma county ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Kumembu tweyemero na anto baravantere changonyi gicione kia ubunge kia Central Imenti bambiritie kithomo gikero kia kuthithia makara batigutumira mu ya makara. Utaramu bobo buretetwe ni gikundi kimwe ntere yu iri njira imwe ya kumenyera bira bituthurukite. Mwandiki wetu wa nteto Ngitongare na untubo miti nithiritwe ikigitwo miaka mingi muno ni untubo wa kiba makara na ni untubo tumite mito ithirwo ikinyia inde nuije twa mwanka ugite muti kenda wana makara. Franklin Mawira ni muthithia wa makara rutere rwa Ngonyi kaunti ya Meru na ithe ya makara gutumira mujura jo thajugiteka kuma kire makara jagwakia na akaungana na Morases. Mawira natumaira masini eje kuungani into bibio biere na kuthithia makara na ikara re uritagetere tena mwanya kinyajo ureko na ikara re arengira gwakia kuma kire mite ngugeje bambirite mwari jona mwaka jo na ariuga ni untu bwithire to bukiendelea bwega buru na taigwa muntu kinya umwakira aramika thina yajo. Twanjiririe kuthithia ngugi ya makara mweri jwena mwanka jojo na ithugani riu ari ejire thaira twategire twona environment ure kari twona kaba twanjirie kuthithagia makara tugitumaira dust ire ya makara twita kugura naja makara jenda irua kwa we waste product ya makara na ndi twona kaba tuthithagia nayo kenda tunyia inya gutema miti ku antu barathiriria miti tukanyia gutema miti na antu batumira makara asa jemongi. Ngugi ya kuthithia makara ni thairo ikithithwo ni antu bathatu o muntu na ngugi na Mawira ariuga ni untu bwithora bwe bubuthu muno.
makara jariki ja kuthithwi janikagwa na jakara kiumia kimwe kenda joma mbere jatirekirwo nkuniene jeta kwendua ndene ya ntuku imwe mawira na ithe ya nkunia 50 cia makara nkunia imwe makara jaja ni thairo ikiendwo ciringi 800 na ibetha bakiendia makara jaja ntere mwanya cia nthiguru iji twendairia antu baba kurithia nguku na inya arugi ba moteri na inyanja cia antu na nkunia imwe bagura mtu akeja agura ciringi 800 arafu gwatuika arenda gwikirwa aria kwawe kungwa anja tukamwikiria twamuchange transport mono jakeja kuma outside the site twendagia ciringi 2 makara jaja ithara jagitumiro kuruga irio ona kinya kurithia tucui twa nguku iria bara baingi betaga cia gicunku makara jaja thaira je makara ja bui muno jate carbon ndethagia jo nguku jakamenyera twanana muno nkona ijo jate ngarama stima icio cie ngarama nene muno na ije thaira ja bui makara ja muno akariba ntura ije ni bagwiritwo muno ni makara jaja jara bakuga ni jakaraga muno jatera thira na jatena kinya toi makara ja inja tumirite na jabui sana wikaira inya riko gikira muthere riko jatethira wikire kiriko kia mbere ukaruga jo muthere oye ukarange irio na jatigwe riko uria alafu inya jatethera jena carbon kumbonete makara jau jabui sana kuthithia kwa makara jaja ikona ni mitino itethwe gatiga kugitwa kenda ya kia makara nontu kwina njira ingi nyingi cia kuthithia makara umenyeri bwa mite ubati kwambire na mtu onthe nthiguru na iji na ikia mawira onetibwa gambire kuthithia makara na gintu gite muti nkiripotera Wero TV mbitagwa Edwin Gitonga akariba ntere cia Chiakariga gicigone kia ubunge kia Tharaka ibatorete na thina ni wagi bwa roje thokone u onto bore bakuga atongeria bao babakiraga wirane bakarega kuingia wakeria na mwandiki wetu Samuel Gaisima ibakumumenyethia ona kinya kithira ikwithirete kwina mibango ya roye kwambiria ntere utiyo yareka kurika Chiakariga ni imwe ya tauni ira cia tene muno rutere rwa Tharaka. Tauni ino yambirie kagita kamu beberu urakire gikaro giake ukona bwa kirima gia Kijege na nyuma ya kuregwa na kariba gukuthamira muji wa Mutindwa. Ende ya mona ukuruba tauni eno akari batire na yawe kumeria anuntu batire na gintu kimo kia birabiende kanaga nkuru kikere utoro bwa muntu na kia iroje. Tauni eno yonde akari bataga roje tapuni eno irabatindaga babangite mororongo na kinyaka gita kamo kwa garoje kanaba kagura kire aendia barabadhijaga gutamuroni wa mutonga na bakabaenderia wa mutongi umo chiringi 50. Na Chiakariga gintu kia atuchumburire ithina ya roje tuthura bande bute ngabana na bangabana baitwira batwikira roje batwira no batuturira roje kuma inyathaga na kwa Chiakariga na gutie roje tuonaga akao kui bathinire igukamata roje bakigira mutonga na mitongi bakana ru Chiakariga gutari ogunanga mutongo na kabikibiki mutongi kuma 50 guku itwathinire na tutire atongoria guku na atongoria batitumenyagira ka batuona antu aba ya uturomba kinya kura cietu batwiraga batwetera roje aweta roje tukamuringira mpi muntu ana uturomba kura atigatwetera roje aweta tukamuririra kurira akariba baiba kuga ate mwisho wa mweri baithagirwa bagutumira mbia imbinge kugura roje kinya nkuru kiyaira batumagira kurea nyumba. Murandi ojo wa roje urawambirwe mianka kathomba ithirikari ya county no arekanirwe nau na ende akari imitaro bakuonaga ke warira bakwenderea kuthina iroje. Ende akari babai bakoria thirikari ririkane murandi ojo wa roje bathirikirie gu kenda bataithirwa bari na thina ino ya roje. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi.
Mubango jwa Kenya guciandikithia taringi bakura nijo tonyete ntuko ya ijere na namba ya baria baguciomiria ne nini muno. Atongoria bangotano ya KOND batongoretwe ni Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula ibaugite bare na witikia ati intobira bigotumirwa thai kire kwandikithia uringi bakura bikethira bitina thina kinyeriku ya kinya itare kuringa kura. Iborete muinge guciomiria kwa winge guciandikithia taringi bakura kwa mweri jejo jumwe. Tuchukue, tujihami na vitu vya kupiga kura. Lakini ajabu, unaenda pale unaweka kidole, alafu unapatiwa notification, umesajiliwa kama mpiga kura. Sisi tunasema wakati wa kupiga kura hatutaki tusikie vyombo hivi ambavyo leo havina shida kuandikisha wananchi. Wakati wa kupiga kura siku hiyo yenyewe, alafu vimesekane vimeshindwa kabisa. Haiwezekani. Na ndio umesikia malalamishi yetu vile tunasema sheria ambayo ilikubalianwa na ikaletwa bungeni ikapitishwa kwa kauli moja, hiyo sheria iendelee, ndio kusionekana kama kuna wengine wana mipango ya kuiba kura kwa mara nyingine tena. So let us take this national exercise as the most important event this month. Tutaenda kila mahali. Sisi tunasema tutajigawanya. Tutagawanya sisi kwenda kila mahali. Jumatano Mungu akitujalia tutakuwa Wajir. Residences are in this area. Na tunafurahia sana kuona mmejitokeza kuja kujiandikisha kama wapiga kura. Kwa sababu hakuna silaha ingine ya kumchagua yule unayempenda au kumkataa yule humpendi kisiasa kuliko kupitia kura. Tunaomba Wakenya wote popote pale walipo, wale ambao wamefika umri wa kujiandikisha, na ikwethiritwe na mbathukano kiri kaunti ya Embu kiamene kia Jubilee kia rutero rumwe rutongoretwe ni gavana wa kaunti unwe Martin Wambora na rurungi rutongoretwe ni seneta wa kaunti Lene Kivuti bonthe bakimenaniria na Rutere rwa Kivuti bethiritwe bakimeneria mbathukano na mwandiki wetu Rita Mwaniki na Nteto Eji Nkuruki. Atongoria a kiama kia Jubilee gitongoretwo ni seneta wa Embu Lene Kivuti kaunti ya Embu ni maritie maundu mengi iguru ria uria magutwarithia na mbere kiama giki. Matongoretwo ni John Ereri ni urava andu a kaunti ya Embu mutaratara wa uria makaruta wira. Tutakuwa na jukumu kubwa zaidi ya kuona kwamba vitambulizo vile vilipeanwa na sijachukuliwa na wenyewe zimechukuliwa mpaka sikwishe kwa maofisi yale Sinarara. Tutaona kwamba wale watu wote wamefikisha umri wa miaka 18 wamesajiliwa kupata kitambulisho na pia kusajiliwa kama wapiga kura. Tutaona kwamba kumevuatia usawa, tutavuatia demokrasia, tutavuatia kutopaguana, tutavuatia upendo na kuona kwamba kila mwananchi wote wa Embu amehudumiwa vilivyo. Ararikirie na kuga andu matigetikire kuthutukanwa na njira wa yonthe. Kwa nyinyi watu wa Embu nyote, tusipaguane kwa misingi ya siasa, tusipaguane kwa misingi ya ukoo, tusipaguane kwa misingi ya dini, tusipaguane kwa hali yote ile au ya maumbile. Nake munini wa Kenjo Njoki arauga ati andu a kaunti ya Embu matigwetikira atongoria a kuretererwa. Wananchi ni nyie muko na kura, si ndio? Na mnajua mtu ambaye ako na potential, si ndio? Hakuna mtu ambaye hajulikani kwa kazi yake. Kwa hivyo hatutakubali kusimama na mtu yeyote ambaye tutaletewa na mtu. Hata rais aja hata tuletea mtu wa kusimama naye. Aravoya andu onthe matigirira ati ni magira ibande ciao niguo mavote gwoca kura. Kina mama wale wako hapa,
muko na vijana ambao wamemaliza shule wakichukua vitambulisho na kura, kila mtu atapata wakati, na sio siku itakuwa siku ya kupata serikali ambayo tunataka iwe inatuhudumia. Mararagia miario ĩno makĩrugũra ofici ya Jubilee tauni ya Embu. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwa Rita Mwaniki. Na kile ndeto cia kuriaria ni ati igambara ntomurume omora wikitwe koti nyuma ya kwatikana kithenja kuro urakinyithirwo kotini tariki 13 mweri uyu rikathikirwo tariki 19 mweri jo mwaka yo. James Mutethi akinyirwe mbere ya mugambithania Lucy Ambasi koti ya Meru rukiriro na kurekwa na mbondi ya siringi 20,000 na muthamini wa mung'ana Ojou. Mutethi athitangi na kuraga kuro arina ithuganyo ria kwenda kuia. Robert Gaicho na nteto hukuma koti. Uregwa mturite kuro James Mutethi magana kumanture Kathithi ntere cia Thimangiri kaunti Meru nambia kuthwa gikindagwa koti nene ya Meru ntugo ya mthina mabitia makuraga nyamu ari na mworoto gwa kuia. James ambia kuthwa kiwata tariki 13 mweri wa mbere mwanka uyu turi nturani ya Kathithi nyuma ya turi kumba kuthwa bakiringa gari boti gituone kia borichi ati James nombite kwithirwa akiuraga kuru irendekanaga ikaenda gutiga kumba kwithirwa kiruga mutura nombe kwithirwa akimiriyaga kuringana na watho wa koti kichunche kia 289 tongoreretwe ni Chief Magistrate Lucy Ambasi. James nombie kwithirwa akireganaga na mabitie mara na igamba yake komba kuthura ikigweta gwa tariki 26 mweri uyu turi na riumbe kuthura rikithikagirwe tariki 19 mweri wena mwanka uyu turi na rekerwe na cash bill ya chiringi 10,000 kana mbondi ya 20,000 na murugame wa mbecha wotainu. Kiripotera Weru TV kuma koti nene ya Meru kaunti Meru ni ugombeta wa Robert Gaicho. Mutegeri ndeto yo ni akuriaria ntorete kuro Kendenda kuia ndakirwe ntiri ichiura ikenda chumba kwethera chikia nyama ende bakuro ntaikwa utakeri chokoro kanini ende ngichoka nkethera nkiaria na muntu umwe nwene Joel Imitira ura tuketha tukiaria nwe manto yegie utiriere wakwa ya Meru County Hotel tuketha tukimenya manto yegie mbia inyira chotumirwa na manto yangia maingi oketa kuraya. Ni Weru TV. Nubaya mutegeri wa Weru TV no ntupa kuendelea kuona Weru TV themwe na burangu irire wirane burangu ikire mbere ni atenkethera nkiaria na Joel Imitira uranwe managing director wa County Investment and Development Corporation. Tukiambiria Investment Corporation ni mbibi byongwa ibwega mbere mbire Weru TV bwega no ndubwa gutwa kanya kuya kwariria Meru batharime na babende ba county ya Meru nimo kibwira mbere maibwega no ntunyo kureta kampuni ije Meru no ntungugia kwa moi kire kiuchokia ngwemeno kureta antu barabe na mbesha kuma thingi na Kenya yonde beye barete bite biashara Meru kwa ibwega muno kuona antu ba India ba bejite Meru biga biashara ije na ndi kampuni ije ni thirikari ikampuni ya thirikari account na ngugia yone kuleta Ojou ndauga aegezaji na lugha ya Kiswahili kana antu baria bakwenda gwita biashara Meru na ngugia yetu ikuchwa ngugire chumba gwitona biashara tukauma ara ome tukaira antu mantu jau bakeja beka ma factory naja ya kuthia kimera gyetu bya Meru ni arimi kenda baandika ntaka chetu na betu bachoke baite biashara ingi ntere mianya inya gwita stima ile chia nduji na kwa kanyomba cha ngoroba guku na nyomba cha kurara ikenderu antu na sector chionde kana ntere chionde ngugi yetu ikuleta antu kuma Nairobi kuma nyantu baome beya Meru baita biashara yake na county yetu kura tukera kiwende county yetu ikura nimbia ya nacho chiongo itengi cha kurenovate kana cha kubwithia Meru County Hotel. Mbere kambwire Meru County Hotel ya kirugirirwo 1982 83 na eri hoteli ndongi muno no kathinga takarugono kayo kuri akuru bangi ba itangu iwa kansu bari ba county council batongerwi chairman weta onto Thimangu okuma Tigania West
na kwirikana igita riu 1970s na 60s na 80s thirikari ya Nairobi nemenyerete kwijaira mbeca Meru bagambe ntu Meru ni etongi thirikari ya Kenyatta ikejagetia mbeca na gike Meru na igita rimwe akuru baria ibaigirwe Kenyatta ari akwi kwijira mbeca beta bathithia mucemania haraka bauga mbeca iria ciario cionthe ciekirwo mirandi-ini ya Meru baka Meru County Hotel baka County Mansionette nyombere ya iria ya Consolidated Bank iri baka hoteli ingi park na aria itawa Leopold Rock Hotel na hoteli ingi na aria Mount Kenya rutere rwa Tharaka Nithi County na ndia akuru baria ibategete Meru bona eba miake na ni hoteli iria yakirwe na ndi gwita form 1 kuligana form 1 hoteli eri ndongi muno lakini uria ndia chinjaia mikaririe hoteli uria karagua ni ethukire na thirikari ya county ikija kwija yejire yethira mtu urekeri onenkeri kandarasi gwako hoteli iria kiriaga county ari nera andu ya milioni 1 mwaka milioni 19 iria atitwira kuria na thirikari niyo ikwija emwandikira barua ikimwira nari mbeca iu na ndeu marire ntuku imwe tuku amatukana into na ndia kumatuka na thirikari ona nyomberea kende choka itie guru no ntuigitega ni ona ni thukitwe miake uyo ndetekirwa mbeca ni eri kwinyangwa thirikari ona nandi nyomberea njire kumigithia bwega ikumiukiria na gwikira mbeca ku kende karaja hoteli ingi cia Meru nandi no kwi itumiri fabish kana tumieruia kende karot na mbia antu ibakwaria mbeca nyingi omena ala siasa no tunigithira siasa urinda sainire contract hoteli eu na mbeca milioni 1 milioni 184 184 million na mbeca icio kuthithia mantu maingi kendo hoteli karaja hoteli ingi tukamikira swimming pool tumikire na mbia yote kona akachingi ure nyibatera wako hoteli njonto ku renovate hoteli ire Meru itengani nonto wako hoteli njeru mbeca nyingi zaidi ile innovation ku renovate kumethia bwega ugataka hoteli gwako thai ukienda gwaka hoteli ya Alba mbugo kenda bilioni 1.5 kia hoteli yerea iyi na ndia tu Meru nto structure yo lakini ugataka mantu jana mingi tukutharia ndingo ile chionde nonto hoteli ya 1980s kende kaja hoteli chana nditha iji ko wende ina antu ba siasa bakurita 250 million ni urongo bwa siasa nonto muntu akethwena thina kwawe no mwanka Kimiru kiuga ugita ruji gwata inya ruji rutethia na ndibo bakuga mantu jo gutomburia batari mucano ngisaina na contract yu yongora nkona kuenyeo chugi ora contract tigari chwagwa kawa advertiser uri ya mbeca nyingi rote ya mbeca nyingi no ero ngugi na siasa bo bakwaria ni urongo bakwaria na ndu boyo babatege tokerera kyo wende utirie ni direte kya kwa meri mikai kana chumia bikai ni atende governor irite weka iyare muthingi na hoteli ni kuendelea kwa renovated UTPR kana tikweria kuinga antu metho bona ya county onturia arete iga te PR ura turaite kuthithia tutereka igara muzingi uria ngavana arathithia mene ni akimieri mikai neka ararugura njire renovation ko ithara iko commission project yeu kwambia project yeu kenda kuona ni thithia tura kinto ugire tuthimwikio tugire twikio kena tukinya kamera ngugi itaiti kenda bona ngugire gwite no gataka ala nyombera ituretire ona antu benu ba kamera bona ituthithite sample room inyomba ijire china kionekia uria tukwenda chionde ikara na ndi chirenya cia ringwa mbiche ngwitika bwina cio kenda bona uria nyombega kara muthiene yakwa na au kabere nuwere kwe mukoro wa ikandarasi kana contract kwethira kimaniji utirie ni ata kana no thaia kethira kimaniji utirie utirie ya tukwenda merita tutikwenda kuthithia mantura jathi wa mbere turenda tomiaka tuthithie tendengi tugita antu bara baije gwita ngugi ma hoteli batwire uria bakarani hoteli na mbecire bagatwa Meru kenda muntu nandi manage hoteli kana ame operate sawa kenda ona mbeca ciawe na andika Meru na agura irio bya Meru mboga mpempe marigo bya hoteli na michere na nambi agura biru warea na andika bentu na neta no komea tua
mwiro karuma kando turona murari lakini ni atavuka ithira bwishwa mtu akawate karayoro ngethira kireta marando yao bwina trust na ntu baba kwa contract ari contract kathithwa bwega contract njega gunitwire kwa thirikari miaka mingi muno ukona contract ikigathina je wethithitwe keri na mantu ndene contract ithithagwo itirei muno ukathia mbere mo kathithia public tender uka-advertise ko wina kanya gocunguca ura mwega bwajairi ukamtu contract ya miaka 10 wa mwaka umwe jwaginya mwaka umwe uka-advertise kairi thono mwega kaje kiuna ndio ina kanya gokara gwichinjaia na muntu aije aigingo yaraije mwaka jumo kana iri ikathithwa tenda kairi na ndina ije no mwanka itenguge njaga kana chetha kagerome na ndio kuna tenda ikithithwa mtu aigi tende nene no ntu contract ndaja no ntu ne nyombe thirikari no kathinga ni area siasa ni antu ba dendra into bia miru batekurea ne ata amero tuketha benefit onto kwariria manto ya ukuri uchumi na sense kwethira kiura into bia miru kwe bonge tuka benefit kana undeta ndendia mboka chiakwa ni uwe mu mbere ma hoteli ndeno bwangoro ngerekano no hoteli ile chirio chi mutiro tha yu geta ya alba kana slopes ina mbuga antu bandi mbuga nguruki 56 kogu ketho kwina nguki mbuga no ya kampuni njero jeje wenu weru ngwiti bwandiki tantu baingi koi kwinda kachetu na betu bakandi kwaria boja iri o ndauga hoteli ikithi ini ni antu intobiru wa muno birio na miru ni arimi ko antu babingi bakendi bia into bia kuruga aria ndikenda na bone mbecha na noko meokeririo uate antu baketha bakiona ngwe nerua kukarai lazima umenye ukithira withira ukimea muntu kenda wona ngwe nukona ka employment kana ngwirika yana kwikethira chikifeva antu kana no ura muntu akumenyana ngugi cha county ya kampuni ye mbita thaiji wataganya antu bawandiki kulingana na baria na ura bena kipawa kwa bomenyo no bakija kujaja kampuni ile ura tukwenda kumita ngugi bwa utiria tukwenda thithu turenda ithirwa ya andikiri antu babega nikyo gituma tuganya muntu ra tukangugi tukamwa kanya aandike antu no ntu na ndio kethwena ukienda gwita biashara kujeje weru TV utumba kuandika muntu utije gutangaza ko wende no to first priority rethira kiuma Meru kana kithira no antu bakauma kuonde ikenya Meru ikenya eri tugatara Kenya baria bakumba ngugi ko wende no tone Meru County Hotel yari ke no tone otiu Meru kinyomwe ko on twende priority ni umwe iteko prioritize Meru prioritize Kenya Meru gogo atia no nto Meru bathomi ugeto tirira chiriare Alban Slopes na ingi no idara Meru ku no nto bathomi manto jotiri kute bwa kuga Meru batiumba kuona ngugi egwita ngugi otiri nyo kuga otiri ya radio ya TV studio ya Weru yomba kwaga Meru bathomerete manto amindia na kuogera Kimeru koi kuona ni nya otiri utiri chietu china ndakana ari betu bathomi na bagachwa ngugi na bagachiona onto bonge bora toithera tugiona muno ke thirikari nyacha county twira wabo bukabwithwa bukaria miaka nengi na muno manto ya karika kura chietete kuringwa iro project ya mbere yakenda mutura iko tumuchokia project ya ku renovate Meru County Hotel twetereteria murumo yoana utiri eji mbere mo gatega tenda cha thirikari ugayotega ule twambirie no nijuka ya kanya muno mbere wona contractor mbere mo thithe atenda ukona architect ba guchorera design bugetikanire nyombe wigakara wajoka bwatenda kairike na ibona contractor bona contractor rongo giamba na ndikanya kau antu paringi batiji no tungucha thirikari nacho utumba kuwaja ngucha thirikari ntumbecha chantu itithithiritwe process yu kana njire ya guchwai muritio ngugi na ni ngugi eji ibangiri kuthira Julai kana mweri mugwanja itite muno lakini ugatakana ndi nitite na uketho iburari iburonere ngwini gwito bwega nega ikathira mweri mugwanja ko wende mweri mwanja tuchereri pio buchereri buru mweri mugwanja ikethira ikurikia kwa renovated kana inya kuketha kwiko na contractor okorana hotel ikethwe ko renovatwa na nituketha tugichwaga contractor no ntuno mwankodhirie mbere riu na yu ambia safari yu ingi kana tunera kwambinya mbere yojura twambia kwa advertise ukona gazetine tugichwaga mtura nandi antu bara baiji ataramu bara baiji mantu jo hoteli tutikwenda kuthithia uranga bana raugire goro hoteli ira ti
tiutirie ntura tugwaka me antu bara bakudugane bedugane twabati kwegaegera turugure tigu gukuria Meru oya uko na TV ije yenu ina mantu amageni iri iguru muno no tukwende Nyamiru ikara na nyomba cia thirikari itebati kwa china ruko yuko nyomba indongi mtu eja nya atongeria bakenya nya president eja no tutiri we arawa atongeria bakenya bara beja Meru barara Meru county lakini wira kali mbere twambiria uturingi tonya kuntu no na lego geruko na ya kumenyero kuringana na wewe bwana Joel no kona yaka kurenovate utirie kwa project ya anasiasa pamwe petira pakirombai uchoko iteneke ya ile onto ya maingi tuitirite ende tuterete kwa chiachene tuchokieni onto tawutirie Meru county hotel no kona ka e project ya siasa pamwe petira pakichoka itene Eutia siasa no tombere mai ninko thithio tiriera na nte siasa ene ndiromba kura ko tia siasa pa utumira rie tore otirio no ya ora no ya kuga barabara ikathithwa musiasa no ntono bara no monka thirikari thithia mantu thirikari rero ithero ina mikakati kana itikaniritie na raia na antu bara baringire kura kwi mantu jara yakathithwa kuno monka thirikari itengugi chiayo kutimba kwa thirikari onto ngwita ngugi ikure guchwa lakini antu bona ni gwita ngugi no bamiringire kura bakona hoteli ni thongi antu bana othimenti Meru ije batigania begembe bakona hoteli ni rari ndoku na thikare ngavana Munya ni ronere bubati ku mithithia bwege thonkoma aringi kura bataga mantu jau muntu kala gwita ngugo na kura nimo no tokera kyo wende kire okuria Meru ni ata Kinoru stadium ekarire stadium mbere meti rutere rwakwa lakini ontu nyande munene wa thirikari iu imbiji Kinoru stadium na nyamunene arari ngavana arari egoro ngwitikia antu beni barari ona ari mantu Kinoru stadium muno akiuga muriti kandarasi ure ona ari na aremero gwita ngugi neberua na ngavana uga mieri ingi 3 tukiarira kiwende akethirwa ario ngugi wikethirwa kuthira na inkuthugani nya CEC kana minister wa mantu ya infrastructure bukamwendaja abwereza bwega mantu ya kieni kiu na urage akara na standard yeyo ingwitike bwa mwitaje nyawa keja abwereza bwega okuwa urai kandarasi wataombere kurita ngweboya utirie Meru county nwere nyewe signed contract mto signed contract wakethira atirita ngwira bura kubatire kana up to the standard kana bura tukoro mweri omwanja au ende kakinya mweri wenana yo kinyewe nana yo kenda yo 10 ou ni atabubu ngobu ketha bukebwithia contract cia thirikari chionde ichitherwa china itikaia ya murano chitho weja ngugi ukero ya yuma charity ngugi ukamiritona ruthingo rukarwa kona na kwina supervision kwina antu bara botega ntuko chionde ura wita ngugi ore mo gwita ngugi kawira wa ume ongiareto ni thirikari kariu no tutumba kwithwa ina muntu atonya aewa ngugi akaremo gwita gaita lakini contract ratu ino tha hiyo tirira atina thina na kulita ngugi bwega ko wende obwenu etha ithe contractor bwenu akethira atirita ngwe to the standard ne tagaria ri kwa apart from kwirwa reka contract kwebungi kana nyatha mbia nekirite mukoni arirwa reka ngwe we ari contract ya thirikari yotiri utire agwa mbecha utiritite ngugi wamba gwita ngugi mwankona mainjinia ya kadima jaka nuitite ngugi na ukari wayu kuote mbecha cia thirikari uri agwotitite wikara ciakuo riu ukariwa kuonya contractor tiumba gwita na mbecha cia thirikari kwende on ango chokia nini ki Kinoru ne taria ri kwa yukirwe na ndiro ngukwira ugambikia giki Kinoru no tuntita ampopa kwa ngaratani mantu lakini nkwenda kwira contract cia thirikari cionde no umwe inya Kinoru te mbecha cia thirikari mba kuthwetite acio no tuchita wo umwe gwitoga itangugi nganona ikeja ikathimwa ukayegwera itawa certificate kaandikwa kiuga mtu na itite ngugi nganona na mbecha iria abati kuriwa ni nganona akari wa yu na ninya gukagia kwathukana utimbecha cia thirikari ciuraga ni ngugi cia thirikari citagwo ngugi lakini ria tuona kundocho kiara kairi ukenda kwaria mantu ya mono kienikira ndo tankaraku minister no ejaja akabwereza bwega uria kienikiu gikari na reka ndaki ngavana raugire goro au meri 3 ina ikethwa kithiri na standard yekyo ki supervisor ni andu bara ba standard management bakasarani ki thithwa ya standard ya kasarani
na ndi standard yu ni eguru na no mwanka into bibiega ibi karakara bikinya kubua no mwanka buthithie bwega kenda biagira na tukireka kiende na ndaike emwe ni project kana ni mirandi iri kwingi ubwithite kindu kiteku apart from Muthiria Meru County ugatega aja uju mwenda Antorut itwakite petrol station turakuye kumirugura ibarugene matureterete na nijire narua na ndinya yo ibiashara tukwenda kurita twenderie maguta thirikari na nyantu ja babu na bangi baite biashara okenda thirikari ona mbesha turi mithithia jaula national government company ile national corporation angu itelea wende bita usiko na yakabara bangi wena petrol station yakabo bainyanki ngo bikirura yeno Kimeru kiuga ng'ombe itithira na ile nyaki kieni gigi kinene inya chonku bakuma ome bakaja bayeka petrol station yaja Mutindwa Total tekere Kenya Shell tekere Kenya kwa kieni giki kia biashara iki kinene enjere nye gutethia munyugi maguta amwendia maguta ndiuga nya mwendia maguta ningukwira endia maguta nyakie ni nyingi ya Meru biashara itethiri no ja kuga na ndino tukuleta TV Weru TV Meru kwibaka bote bakaura kantu bakaingia ume boku kwa service kweja na mantu ya mega ki Muoni TV kana ge petroli kambuni ile ichindane na ni una ndi munyugi maguta aria inya wagatetheka na ndi no kwi itithirana ile nyaki kwa ukeni gikinene na ndiko kwe nyumba chia antoba biashara chabatera wa kwa opposite CID lakini ende ntobuta karikire ni bibi byongo bya karikire kuma ki county government to wethira bataka nyumba yo na ndi urampo mbokwira ngwitikia kwina department ingi ndira mantu ya ngwitikia no beja bakwira ketha ku nyumba chia uchi abati wakwa na nata wakarikire theima na ndiko no ugire ichi abati wakwa no ntukaingi i mantu ya kwarwa yorongo musiasa igwa mantu jara akundwa mantu akaja ona kamera akajitira kamera akairia Meru nondo ndiye no wita gaka na nyumba yare investment account ya waka offices and ndiko ndo kulia kiulia nondo ngobuganya mantu nyago tina jo uma umbira imbechinga cha bati utumirwa no bati waka cha bati wakwa ri na ndiro nkubugania ukenda kwariria mantu yo muno ketha wina biuria biu no tuite minister ole kana PS ya bwerese mantu yo bayu ndina document kana ndina details wende ntekurio ntukwatiwe na a few seconds lakini na document mtunga mwita na kethira itwira ngwiti kya gakwira na takwakarire project ingi na ndi ingi tukora kuthia turenda ngugwira Meru tukenda kuleta factories cia imera factories cia irio turete antu aja baite biashara cia kuthia irio na bia pakwa nondu murimi ine ari Meru ikurima irio onde aketha ni kwa chimburu kekeja ya muguriro u na turenda antu bara bakaka machine aja ibibia irio ya na ara timau ara gwitawa maritati kwina mtu moto rachwire tomwa mundo tukwenda ka factory yo igura ile arimi baikwacho bikadhiwa chips bikadho crisps na into bingi arafu bikendwa omekana muri metho atena thina na nyeito kwaria na antu baba ba stima icharuji iji no tutumirwe mingi guku Meru tukwenda ba stima icha cha doje 2 megawatts 3 megawatts na tuna itongo boko onto bomu icho pyo ende ya muyuthi ondere omo wa youth ni ata youth be pakethira ba ontinko meiba wichoria ni ata toka benefit manto tuwe ya talent tiango ende to assume kana tokie ngoeva inachio kwe tonge baketha bake benefit kuma kire hoteli ne umbo inyako ba an opportunity kwethira baina to conferences na pate ko onto erere kana kethira 3-star hotel na noko menya wewe ngo Mr Joel how expensive kana mbire ira kwa na tabaka baite ka ayuthi hoteli nya biashara ingi ayuthi bomba gwita mono ni therwa ina event chumba kuthithwe ni ayuthi barabe na nyaku bomba kuina na culture kuba kuthiyota gaitiri kichiterwa chi na ntukwiria antu bainairwa na muthiuna na leagwa bomba kuthwa bena event chiao ikwenda ayuthi barabe na machine ichi chia music and all that bomba kuijaria baka yana service una alafu bakaliwa na ikwe ngugi nyingi muno ayuthi bomba gwita na inkwana nya ayuthi ba change nyabo
batonya kirimo biashara urimi bubwa kinande bwa besha nontu nyabu tukenda youth bendia muyuthi no endia nkara otiri iria no endie mpoka inyawe no endie nguku arithitie ku muyuthi agategwa ja muntu tumba gwita ngugi cia biashara cia urimi na thunku makiotiri aria na nya youth bakandi kotiri uria ndauga na docket kana ka docket kauka microfinance kariki department yaku microfinance nyakoi tofauti lakini nyakoi corporation ye county Meru county ni the corporation datu edithia yewe investment yunkaraga yakoleta ingi achoke edithia microfinance yewe kweya na marandu mbeca kiri antu bali ana mbeca inkai echoke edithia ngi revenue ekuthurania mbeca chenja KRA na ndi yewe microfinance nguye yo ikweya na mbeca kiri antu ya mwaka thiru eja ni milioni akwigana mwaka muthiru financial year kiri antu na alafu na iba kuria kuona ibarare athina ekuona mbeca cia gwitha biashara alafu kwina SACCOS inyingi savings and credit SACCOS ira chira ya wa mbeca ingi goro na ugatega mbeca ira baigi last year baigi milioni 60 milioni 600 na bathunkumite milioni akwi magana jana kumane na mbeca milioni 60 na ni microfinance ni igwita ngugeja yu ni voya sana Joel Imitira onto bakoya kwetherete nkiaria na Joel Imitira oranwe managing director wa County Investment and Development Corporation atokwethera tukiaria na njira endaya manto yegie Meru County Hotel ireko butherwa renovation na ni voya mno tukethera tukiaria manto yegie development kana vira vikethera vikarika ntikumenya kithira Maureen nokwethirite wina kiuria onto basically oninkurekia kwithira nkurekia tiuria biako oni ndene mwirake mweri jo kinya tone ketha tugeta kure irio no utegeri ngakora ni voya ntuba kwithe watanete na batu kirendeto cha wiru themwe rikana kwatana na batwe wona cia rwama thaa 3:30 twethe twikwa yande twirikethira ikinyete methene twande Peter Phineas Imana nani mbeta kwa Maureen Kinya Kiremi ita na mbere kuona Wero TV rumuri rwa Meru na monerere wetu wa mathithio gukari Jacinta Kagweria ni Wero TV.